Mnogi poljoprivrednici su tek sumirali rezultate prošlogodišnje proizvodnje koja se odvijala u dosta otežanim uslovima i kuju planove za novi proizvodni ciklus. Za razliku od njih, povrtari koji se bave ranom proizvodnjom već na tržište plasiraju proizvode novog proizvodnog ciklusa. U Sitnešima kod Srbca Srđan Dragomirović u najsavremenijem plasteniku već je proizveo prve količine zelene salate. Ove godine krenulo se ranije sa sječom zbog povoljne cijene. Salata je već stigla za sječenje. Htio bih reći da je ova salata presađena krajem oktobra mjeseca, što znači da je za nepuna 2 mjeseca stigla za sječenje. Trenutna njena težina nije na maksimumu, nije na genetskom potencijalu, međutim ponuda i po potražnji na tržištu je velika, tako da se ovaj proizvođač odlučio da salatu isječe u ovom momentu, jer postoje dobri kanali prodaje, samim tim i dobra cijena. U novi proizvodni ciklus krenula je porodica Dmitrović iz Karajzovaca. U toplim lejama u toku je proizvodnja rasada mladog kupusa i paprike. Ciklus je već počeo. Počeli smo proizvodnju ranog kupusa i plasteničke paprike. Što se tiče proizvodnje, to je izuzetno zahtjevna proizvodnja koja zahtijeva puno ulaganja i truda od samoga dogrijavanja plastenika pa do izuzetno dosta fizičke radne snage s kojim imamo veliki problem. Iako postoje povoljni uslovi za proizvodnju ranog povrća u plastenicima u Lijevče polju, malo je povrtara koji se bave ovom proizvodnjom i pored povoljnih cijena i uslova za plasman. U našem registru na ovih 2 grada i jednu opštinu imamo oko 120 do 130 hektara pod plastenicima. Naravno, to su plastenice raznih kategorija, od visokotunelskih plastenika do ovih savremenih plastenika koji je jedini plastenik u našoj regiji. Od tog cijelog procenta negdje oko 5 do 10% maksimalno poljoprivrednih proizvođača se odlučuje za zimsku proizvodnju povrća. I razloga, mislim, ne znamo, ne možemo sad tačno reći, međutim, mislim da imamo neke relativno povoljne uslove za razvoj, za rast i razvoj, recimo, salate, špinata, mladog luka, koji ne zahtijevaju neke dodatne agrotehničke mjere, recimo kao grijanje ili dovoljan broj svjetlosnih dana i ostalo. Što znači da mogu u ovim našim uslovima ovdje da relativno dobro uspijevaju. Pa imali smo problem sa cijenom ranog kupusa. Zna se desiti da nekada kupus u toj ranoj proizvodnji bude duplo jeftiniji nego kupus, na primjer, u jesenjem periodu koji zahtijeva mnogo manje ulaganja, mnogo manje truda nego ovaj. I zato dosta naroda je odustalo od te rane proizvodnje kupusa. Veleprodajna cijena zelene salate na početku januara premašila je cijenu od 4 marke za kilogram, što je znatno viša cijena od višegodišnjeg prosjeka. Prvi proizvodni rezultati su ohrabrujući. Povrtari u nastavku sezone očekuju sličnu situaciju. Naša očekivanja sigurno su da jedino što bi bila naša i neka želja da nam se ne ponovi 23. odnosno da uđemo u jednu stabilnu godinu i stabilnu proizvodnju i naravno naši stavove svakako i udruženja i svih povrtara i samog Ministarstva poljoprivrede da se tekuća proizvodnja stavi u prvi plan. I sigurno da će to u tom kontekstu dalje se i stvari tako dešavati i da se proizvede maksimalno koliko se može više, prvenstveno za naše tržište i da makar u tom nekom proljetnom i ljetnom dijelu budemo i samo zadovoljni sa povrćem. Poslije zelene salate na tržište pristižu prve količine špinata i mladog luka iz domaćih plastenika.